Semncane ay ma lalela okay ngena ngidla ukotini qaya ngithenga ngesentini bathi sendile double G ayunganyatheli ke sis that's why ngimfake VIP uthi coach yakhe fake unesibindi ngapi glass lakho float emanzini sufuna isithombe ngakho sikuziba hayadura mateke mawuthi ukubheka imhodo manje wawikhula box esandleni cela ushifte uma ungathengi ayadura mateke ziyabaleka uma ungaphethe so thembi lithi umuntu ungamthembi ngoba la sophumula ekuseni so awe ma ngabuya nodali ngimbiza umuntu wami sithandane bemnandi awe ma lana kumnandi ngabuya nodali